true. Together to a place where we can love forever. Take my hand and we will see tomorrow. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me raise me up to more than I can be.
raise me up to more than I can be. Mr. Napoleon le Miss Nancy te in le na mi hete zo sai hi kan lo kal theya ko han su po tang te ko than pon lama tang te bimal su khat lai na te thian tha te ber thian tha te he puna lo kal song in zavain kan lo lo chawa chibai kan buk chawa su polama tang po ni se ko than lama tang po in ni se la kan lo ma chibai kan buk cheu ni ti min lo pia sa kula chuan he program hi atop thangin min ok pui ula lo takin he program hi ong ta ma u he kan u nau Napoleon le Nancy te in le na hi lim takin ilom pui u kha kan som ha lu ok chu ani Ô bồi pa ông ai trên con thì dấu khen nam bay bay khi am ôi Giêsu năn thế vẫn đó con là thế cả cả bằng bằng năn thế ông ai trên con thì sao bao bờกันลมจะมินกันดินทางชัดเน้นชุนทรงอากันบัดเชียนนังมานีกันบัดเชียนบอยปาเฮนัฟปานาปูเลียนเลนาฟนูหินสินหาจุนังมานีนาฟอนตอนหาอีนี่หินจางทรงอา
athiang chidum nakin hi program zonga bathian nang mani nagan phakter cha na chunga gani lomin min ganin thang that boy palagan bathian asam thok in adong tiang nang manan thiang tharalam kan swai go so ti in hi biar den afapaji sukrimin in long ten thakan cham kan bathian amen Pathian fakna na saturin nula S3 and so mga ani kan som tu hian GBF ocean thalai te zai turin lawin ring ve nga tau ula so me. We're going to invite Miss Esther for a special song, and she's going to sing a song for us. And after that, we're going to invite GBFY, Gospel Believers Fellowship Youth, for a special program again. Cầu thần thalai te zai po nei torin an phan chuan kan so manga an ni an local nu hian nu pa tuak thar tu te input sui na program kan mang hal don ani chu wang chuan kan ru kan ngai tu la te ha kalaba khan để một cái khá em xóm đủ Hãy subscribe
chuan voinia kan hun lu ber mai kan local chante lai huna hun kan man chante a chan tak kan lo thing to chuwang chuan he hun nei tur hian kan senior pastor Reverend Boyka hun kan be anga ama in he hun hi aron mangdol nei lo so mangule Bruno na kung ngayon noon kina boy siya niya manala koon sudong napulian na hala minsi boy pa kaol ka mga kahila koon tina pakat na boy pa masay na Tazuluy po iten akabaray kong pabitay ng karamose Kaya wala on tiyam ni Suntay natin Pero maon na ni on tiyamay Pero na patiyam na om Kaya wala boy Ti balkori kaya ma Kaya on tiyam nilo na kanti Bang nalaray Pero nga Maano nga Wala na tangla Maon ka na Tinka azuluy boy Program Saya may titirma Suka Peka akla si boy tinga tinga kansa sago. Hangon lah tiya peka mak bentang ka bentang ki. Peka bala mak kaindi Krista tanggana tu peka bentang tu nak lo kita semua. Peki se salah pemanya kita. Diamlah ibal. Kanau sini ICCC FIFA kan pastor pena nandat nakle bidatang pisau FIFA narak rami nan mai kan dekat tampi dan semua orang nakal itu nikah masa bikin sebutan keru nikah mupikit nak puihi atau bicara kita bentukin tangwal nakulian le lula minsi boy pani pia akam sang nile boy pani boleh sama topi atau sang nile pi tiap tu atu songa lepas tanggal nakulian le ika mula asimi minsi akhir boy pani terdalam petani ika lebih nak boy catat akan setiap tukar ketian masa bikin mencatatkan konsep Then orjim sangai ka orjim kete thana teka selo pugana apya ki boy boyte we are ready na boya no na boy ki bela ko taka kansa sako ekro ma petong ketema no mai tenga te asan aram no na boy kuya ngo thai nam la teka te information ke ku no te thai ko ni thai kite ketema kansa sako Henol cil tihamna marka abu pada azir Papua Tiai marka abu pada azir Papua eronga pethenlong atom sontrei kita hanginglong pet konse pethenlong atom sontrei kita Hanginglong Pekatuse FC Abo Panga Azi Somthumle Pakatna FC Abo Panga chapter 5 verse 31 FC Abo Panga Azi Somthumle Pakatna Hedawa tongpalong amanuan napati asita pati ajuti atau mai pehite pumsa katlacon banai pehite pumsa katlacon banai keneka sedong napulian na pelan hinsi tazului pehe amanu anapa kata tongpa ben pakpok waina bunbula Karisa tangbolok ko sebo epok ti rem atiana
in ka he ka zului na poi hi sai laum ite khari a miam nao thang bol pe na khari a thang pi goi ti ma lamha chaka bong irawa kenawa zuba pom khatla atom puntaka au lokasi petan se khat bel khat bang kata topa kopok vaina na zuba pom khatna asai bungla boy pa longa atom puntaka au lokasi petan se te pero he ka zulu poi de tonga ta ben topa ben kopok vaina thang bol longa boy a ren la pokti asai puntaka he chon ko longa au long ko se asowa thai bu solo sayam le thelo ite hari a miam ra pi boy te ko se ko ba tanja so eta he ka zuru ina koi he boy pa mi na tong lo tunai ya tha ma chla ko na he ka khai a ka doi han ko ye thung lo ti te be nga karang koi boy longa asului poi umete tu sakam na boy a pai hom na boy fi na kan che no eta thina zuloi poi atiu ta tong la nai pero nga ra kui boy no nga zuloi poi he ma mi miam ra ka om ngai sil ati te ma mi ro ko se om ngai kan te tu sakam na ra kui ya pai se thế cả là đi xì he tu đồng là polian ta azula au lo ape kai
pa sementara menurut dia sedang Napoleon ka Yuda Krine supaya hayat maksa. Kemudian ka ulpe kena kemudian nama selesai kemudian lah nang Napoleon nang sita tina boy palonga hilang ulpe pangkat lah sai kon iranga boy pa ji supin na order na ai he sala na sakti namla ulpe na sai sakti Lumacaklah tongpa order na titik kecanga ada na ai ke kita boy pa si supi ngana nang kuliah ol kanda ka palani si he he no lang la kama ka tarutak takna tangan tak takniti no pa nang si boy pa si sukrit ngana ol kanda pai si athen ka lang la sarong Napoleon ka aru ana angan tak takni pihe napoma aru ana angan tak tak te samala pakhat no ti pakhat pikani tite panhi loma akon kenang la ya ta order na pakhat pakhat ai nang Napoleon eka nama ka ru nama ka ngan la kom ni si ana zuban hamla ala proa araina ilo ta aren no mo no dia nama ka tak nama ka tak sala tom eka sedong Napoleon na zuban hamla aren no mo Renora no aren no thu pakhat pasi aom no nga leta on kamna ato sa to ka ti ai kena he ka palani si he alak loa zuban hamla aren no tu pasi on no ti he ka ni se ta kama ka pum kama ka rula om donga he ta akazura tak pen kiti nama long pase sungket seperti itu pero nga ako asading ako akadeng ti aboy ako amik ti ako kema ko lung na dito la kasunay da ulo ka mo nang ninsi boy pa nga kumkat la sa daw Napoleon he na ama ka taksa na ama ka arula na umangla ako ti asati ako yato mala akadeng ti aboy ako amik pumti ako akim ako lungbat na dito la wanan ol ka mo kita welcome na ti uwa bay nama ka welcome naman ro ti nama kalau nggak mungkin nggak tunggu ngayai kai Napoleon long nang ni si he kama karuon kama kangan lah nom donga nagko ako nasading ako naboy ako nakadeng ako nanikpumti nako kimako lung na ơn được từ là cần số này tilas kri ơn rằng phùi hay ạ rằng tập ham nàng hình si có sẽ được tất cả cùng đến đây tay hình si long nàng Napoleon thế kamaka kabala
All kekan penanglah. Terus nato ako, nasading ako, nakading ako, naboy ako, namikpunti, napot ako. Lùng nó ơn, được tớ là thần phà nái, đi làm, khi ơn, rằng phùi hai ạ, rằng tâm. Ol tâm là khi bây giờ con đang là, thế đó mà thế ta, ai giờ bà rồi, phá anh lập này, thế ta có bà này, thế ta có du lịch thì lập nào. Asai na teruta kecepet pakat begini. Kedonga tina lep na tayu asai namla kecepet sabla tinggi tempat. Ina heka kecepet he zuba luna atun luna. Kecomala heta kezuni tite pa anok tay namla. Au loko se heka kezu soa thầy hú say thầy thầy người đấy áo lo có sẽ có cái du hè lâu thầy thầy nó alo ta he cả cái lúc này he me về ngọc có sẽ cái lúc này all thì sẽ thế thì na tổng pha lo nga asu có sẽ được abon sắc na ati mai cái đó thì na boy pa chỉ sự thích người na thế cả phát hiện all đồng có lo nga alo thì thế cả có sẽ được thế cả Eka sedang lepulian lama azu lakom isi abun sakna damai. Kita kata lama tempat tinggal abun sakna. Ama kapu sebut elok nak tulang malai. Cái có sĩ thì lại hết cả kavala ka om na pulian he kawani tite kanap na ta he ka kasubot ni at nap na pakhat sa kasubot mo ni he kasubot lo he mave nga kose lang ta at sa ta mo he kasubot he sang tu lo anang te ngai mais ko kasubot lo on tise he kina he ka ni si lo kose awala apom Napoleon te ka eka pathian ordo koronga alo di bun sabla atina ngai eka zubaham la thang pina Karena donga teka lukham omuta kaila kese teka sedang Napoleon ana hala hinsi boy palonga kahi la ponte pakhat la tongton henol chim longa thiang na boy palonga nang hi tom som kai au lo posik ko boy palonga Sing pun acak lah tom selam. Ama ka zongken ana in kriko de sakse boy pa thai na zongken de se. Aku berhati. Tham phina ai. Nungat kong boy pa muming boy na ko na tunsan terus. Mulai pergi Hilai na sudsud palonga nang longa ayo sa boy boy yung broda rin kisay ayo sa boy so kasi ukong pagkat sa kasi ulote namara tanghing na sunti tiyo tanghing tinakulit kita kasay tiyo ki boy donga nang longa lukay dilay dong kasi atom dilay dong api kong setan kasi lukot lukot kaya boy so kasi alam ko ay Dilay naman na pong natayay, sabre boy hen akut ko kante. Boy pati nung at hinukas yung kamangla, heka, sadong na po yan na hala, niya sikat,
boy pa nama longa pihi ke thila pakhat ni tong pin ni he dong kolonga nama boy le na tin sa thang tom pi ham na boy pa zo the na tin pon Abraham ka in ki ko nga boy pa na lang ki ko so sa lang sa naw dong boy pa nama lo tong tai sa Tengah seluruh ka atia na masa ka atia tengah baik tengah kita certificate tekna atila oi teka zuba certificate chaina he impi ko raina atong ti impi ko anga yang denga thanging bena pek na tu om denga teka he olo ti ku hamani he po pa chaka ol ka manga na to ko na sa ding ko be ang rai na to ko nang na ai ta ko khat na om ti te ka sa ke la he ol ti ala dina amahi ka sa si te ti la om te ka sa ke te ko ta mai te ka sa ke the ria ti ta no ti ina koi pa ji su ti na te ka zro ku na ko na masa ko kala ni silonga boy ki menentukan lo ni la boy ko tu siap abot na bete tuwa na bot ko ka eka kut sebut ako pom tilma la chet beti ke chama rai pa ya te ke chama zelo ku na aju ke chama la zelo ku ka atia na wasa ku ka atia telong te awai beti ke chama kutuk sa ku na pa ka tu zelo sa ho te bayai ke to ka ke bot apha changa to be beti he hunia kutuk na boy saya kita abot na to sa naman sala ko mo kita program sa boy ke eka tempo program na rin ko tema ko ta ko sing thad kan hun apoi mo lai ber kan tiang chu voi ne kan lo kan chan te ruam takin kan mang so wa tuna hian an mani fui na thu te le local kom song tena kan khiat tu poi mo tak pathian thu kan mai thadona asoi tu tur hi Dr. Abid Chandra Satya ania voine ya kan unaw pa Napoleon le kan unaw no in si ta program a hediang ang hun kan bang thei hi mi fan nei tak kan nia local song te mi fan nei vek kan nia alo mo evani. We will not be long. In a very short time, I would like to draw your attention to the very Word of God and what the principle of the institution of marriage according to God's Word is today. Hun rei tak lalovin pathian thulama kan kalkha langa voilia hian kan soidu chu pathian mit muale pathian program hian he in nei na hi acting ya alo ti hi kan endon ani. I want to remind all of us that
marriage is the first institution set by God on this planet. เฮคเวลาเฮียนอินเนนฮิปะเทียนนะอัมมัสเบระอาเซียอันนี้ And so every marriage should be God-centered. อินเนนทรงสมัยเฮียนปะเทียนฮิอะไรอะเอาตัวนั่นเอง If you take God away from marriage, ปะเทียนฮิเฮอินเนนตรงอิลักษณ์ส่วน it comes to nothing. เฮอินเนนกันวันนี้อินเนนกันเสียบางทีเอ็งมาละบะอันส่วนตัวนั่นเอง We all are here just because of this brother and sister here today. วันนี้เฮไอ้มุนเราก็ทรงส่งฮิกันอูนาวป้าเลยกันอูนาวนูฟังฮิอันนี้ And that's why they are the center of today's program. ส่วนส่วนนี้วันนี้อันนี้ฮิกันซิงะมีป่วยหมอเป็นอันนี้นะส่วนนี้ Take them away from this program, and this program would mean nothing. เฮโปรแกรมนั้นอันนี้ฮิอิลักษณ์ส่วนเฮโปรแกรมฮิเอ็งมาละบะส่วนตัวนั่นเอง In the same way, marriage was instituted not for yourselves, but for God Himself. ส่วนเดียวกันเดียวเชื่อส่วนเฮอินในนั้นฮิอันมานี่ตามปีเขียนนี่ละวินปะเทียนอารมณ์ปุยเทียนนั่นตัวนี้นั่นเอง And if you take God away from your marriage, it becomes meaningless. ส่วนปะเทียนส่วนอินในนั้นตรงอิดาส่วนนั้นโมอินในนั้นบุญปะเทียนส่วนอมละวันนี้ส่วนอินในนั้นส่วนเอ็มบาละบะส่วนกันนี่ And so I would encourage both of you today to keep God in the center of your marriage. ส่วนก็อุณาตูวันนี้ก็จะดูส่วนอินในนั้นเห็นปะเทียนอะไรอ่ะตารู้ Sometimes there will be situations where you will throw God away and you will put yourself or the other more important than God. อาจารย์ส่วนมานี่อินดาป่วยบ่อินปะเทียนที่กันหลังเสียฟูทีนั่นเองดูมาอินอันนอร์ลุยโลเจอินกันยังไง And so making choices starts right from here in your married life. ส่วนดูขันนะฮีวันนี้เฮอินเด็กนั่นนี่จงเห็นไอ้จังการนั่นเอง Adam and Eve had to make one choice out of two available the stream. อาดัมมาเลยเอวิจวนทิ้งปนิอาจงอินปักขัดดูขันตัวนั่นเนี่ย One was a choice of the knowledge of good and evil. อาปักขัดเลนซอกซูนุนนะอันนี้ And so you would always have two choices before you and you got to pick one up and all the time. อินนุนาเฮียนทิ้งปนิดูขันตัวปักทิ้งปนิอมเรงาไอ้เอ็งซอกเอ็งขันตัวนี่เอ็งติดลอยปนอมตัวนั่นเอง Let me tell you the difference between the two choices available before you. วันนี้เฮียนอินนุนาอินหุ่นเรากังตัวละเอ็งอังดูขันนับปนิตั้งเงเราอมังติอักเชลอักชาเชตูรินอันมานี่อ่ะส่วนอินดูขันนับอันเนี่ยอันมานี่จูทุนในตู้เบระอันอินเสียมา I seldom know any family without tu me or kind of fighting. I seldom know. I know very less family that doesn't have fighting. โอเคซูกับตับตะไคร้เฮียนมีเล็กเด็กสักฮีอินฮาวบุญเราฮีอันออกมา And husband says, I'm right. ปัสสาวะเก๋ก็ติดกระโหลกมาตีอ่ะหนุ่มผู้หญิงเก๋ก็ติดซอกกระโหลกมาตีอ่ะ And do you know why they say they are right? Because they choose the tree of the knowledge of good and evil. Because they decide what I say right is right and what I say wrong is wrong. วันอาคารดูขันนะอันเสียมตัวอันเชียเนี่ยอันเชียนะอันขนาดบางนิดอันมานี่ละมาอันชาเลยอันเชียก็อันเชียตบางนิดก็ดูขันนี่อันนี้ก็อีดูขันนี่เราเนี่ยดีนะเดี๋ยวพูดถึงนี่ So Mr. Napoleon and Ms. Nielsen, would you consider this and say, whatever I think is right and whatever you think is wrong? ส่วนเนี่ยพวกนั้นส่วนประเทศนี้ก็รู้นะมุ่งอาจารย์เราว่าเกี่ยวกับลังแบบกันนี่นะ If God has united both of you together, ประเทศนี้วันนี้เฮียมีประคตอาเซียนส่วน it's God who is approving His smile upon you today, and He's the one going to sustain you in every way. ประเทศส่วนอะไรมีป่วยหมอแบบนี้อามาส่วนอินในน่ะ approve ตัวนี้อามาส่วนอินน่ะลันจังเสถียกันตัวเลย And so I will choose God above everything else. ส่วนประเทศนี้อัมบัสเบราทั้งทีเวลาอาทิตย์ดังข้าทั้งโลกเป็นประเทศอัมบัสเบราทั้งที So one side you have a choice to make that I want to take everything on myself. On the second side you have a choice which is a tree of life that always says I don't want to depend on myself. I always want
want to depend on you, O God, and that gives you life. le la ma chuan eng kik pai hi ke ma thu buai a ka dang a ke ma hi ka lal berang a ti du thana lo khenga a le la ma ve thung chuan ke hian ma ka ne lo wa ke ma hian thu nei na ka nei lo wa pathiana eng kin ka khat dor ani ti du thana lo khen dor ani. And so would you choose life that's depending on God all the time, or would you choose knowledge depending on yourself all the time? Chu da chuan enge du thana I sia manga pathiana nun ma nge ni nga ma ni chu ka nun nga hi. I have a message for all you unmarried boys and girls this morning. You have two streams to pick one from. Thi pani du than tur lo kal nga sumia chun pakhat chau than tur Either you trust on yourself, on your own wisdom, on your own beauty, your education, your wealth, your background, or you choose on staying on God's course. nang ma thiam na le ifin na le ingai to na ma ni chunga nang ma kha in phadon nge ni ya pathiana in phadon Which stream will you pick? a in zok chu ngai thanam It's always God's way, the life-giving way. kan du than na hi an wa min a tha a ke ma ni me bua chuanin a tha berani a ni ma sa chu chuan pun shom ta ka min shuai pe So thi I want to tell both of you, if you want to have a happy married life, keep God in the center of your marriage. chu wang chuan in pan hi ka cha du chu chu in nei na hi that ta ka thluang ta ka kal theina chuan alaya pathian hi om ro se ni ka Let me take you a little further before we conclude. Relote, ai thui da wa ka shuai du chawa kan tok ma The in second chapter of Genesis ends with Adam and Eve being united. Genesis bung ni na chu Adam ale Evi an panya an lo om na in atopa Right after the third chapter starts with serpent, the devil. bung thum na kan lu vele rule pui in ai tran hal boka As soon as the couple get married and start a new home, a new family, a new unit of heaven on earth, devil is there to come after. nu pathar chuan an nun an tran che hi an ma ni thlem tu tur setan chu suram huai pa chu aron in tran be ngala voinia hiam nepole nin si he in nei na trong in chuak che hi setan an ron zui don chuwa he in nei na hi ron ti boy tum don ani. You don't want to hear about devil's plan on a wedding day, but it's the truth, and so I want to warn you right from now. Satanan innuna mun ron chan tuma aron kal turi vo in nei ni hin soi ka du lo na in ni ma sala hun lo kal tura in rin lo theina ka soi ani. Right from the beginning, devil is trying to attack on the family so that the plan of God will be thwarted and he will not get glory. In nei tira tungin satanan mun chan tuma satanan ama thun waya ta tuma chu chuan pathian in innuna chan mun a chan lo na turin abe tram thin ani. When devil wins, you fail in the purpose of your wedding, your marriage. Satanan innuna mun a lo huna chuan in nei chan hi a chan lo don ani. Many young people get married and they center everything around themselves. Mi tam tak anin neya nula le tangwal tam tak an neya an mani tan an mani mangin engkim anin siam chapa Hello, honey. Hello, Suna. Hello, darling. Hello, funny bunny. hello kamangai ka darling in moy takin anin bekwal vela God fades away. pathian an nuna a lo ani And you make the other the center of your feelings, your emotions, your desires. mani ngai tu na te mani nom na te mani hi ke mani in nei na chunga asang bera kan da. I am not saying you to subdue your emotions. God has given to you and enjoy each other's fellowship, each other's companionship. Pathianin nun limna apek kha lim lo takamang turin ka soi lova ni ma se pathian shit na in pan kha ka du sam But in the process, don't forget what God has for you. sumi nun in man lai me chuan pathianin in nun tanian enge plan na nei te hi in shit ka du Unfortunately, the first couple failed in their marriage. van doi kha takin leile khovel siam tira nu pathar to thar de chuan he pathian plan hi
เงี้ยอันนู้นอันเห็นเยอะเท่หรอวะ Even though they stayed together as husband and wife, the very purpose of God putting them together failed. ปะเทียนินจูมีก็จูนูปานิตูรินอาลาเซียมานูปาอินอมมาสละอันนู้นปะเทียนินปลันอันนี้จูอาลาเฟลตา I want to see married people now. ตัวนั้นชวนนูปุยภาษาในตัวส่งมูก็ดูนี่บ้านพลังเลย शादीशुदा लोग हाथ खड़े कर लीजिए. Married people, lift your hands up. Don't feel shy. จักสูพาร์เวกรู Just because you stay with your wife and you stay with your husband, that does not mean that your marriage is successful. อินุปุยเนี่ยอิภาษาเนี่ยอินอมตุนบางเนี่ยก็ตินอินเนี่ยนะคะอัลโลทิ้งกันนี่เราวันนี้ Adam and Eve stayed together all their life, and yet the purpose of their marriage was defeated. อาดัมมาเลยวิปโปอันนองดูนเรื่องจุงินอันนี้เนี่ยนะคะอัลโลทิ้งเราวันนี้ What was the purpose of their marriage? อันนี้ชวนอันนี้เนี่ยฉันช่วยเงี้ยในตามเลย They were created in the image and likeness of God. อันนี้ชวนปะเทียนอังตักเสียมันเนี่ย And God had put them together so that they would bring godly offspring that will fill the earth, multiply and subdue and fill the earth with the image and likeness of God. ปะเทียนอันนี้ปะนี่ชวนอามาอังตักเสียมันเนี่ยว่างินปะเทียนมีรอนอันมานี่ชวนปะเทียนมีรอนชอบตูรินอันมานี่ชวนเฮโคเวลปุ๊ยหิลวกขัดตูรินตียา And so Napoleon and Lindsay, when I talk about successful marriage, not just staying together, not just eating and sleeping and making fun and having all those enjoyment of this world, but keeping God in the center and living out the purpose for which He has united both of you together. ส่วนเนโปเลียนและนินสิวันนี้ใส่ก็ดูชูอินในหน้าเฮียนนูปลิมนักกันตีฮีมานี่เอเลนาเตสิเลเฟนาเตโมยนาเตมานี่เอ็งกินซุมานี่อินดานานิลวินอะไรอะปะเทียนเอาเฮียนเฮอินในนี่อร่อยทิ้งโดนนี่ฮีก็สวยดู I would tell that all the time your enemy would try to disturb you. ตัวนั้นเห็นใส่ก็ดูชูอินเมลมาอินเฮอินในนี่เราตีเชื่อตุ้มแรงโดนนี่ One thing he will be trying to do is to take you away from the other. อาทิตย์นี้ตัวประคับชูน้ำมันนี่เฮอินในนี่อันรวมไล่ไปเลยอัชไล่ไปเลยฮีรอนลักษณะดูโดนนี่ Because when God unites, He unites together, and what God has joined together, let no man separate. So one day, serpent comes to Eve and says, Eve, come on, let's do a Bible study together. นี่ขัดจูรูลขันเอวิคาโซมาเอวิโลก็เดไบเบิลปะเทียนทุยซิร์ติอามันดีอะ And so, devil become the first Bible study teacher, and Eve is the only student, and Adam is away, and they both do the Bible study, and Eve finds out, I did not know about this. Thank you, teacher. ส่วนส่วนรูลส่วนเอวิเทนะปะเทียนถูจูซิร์ติระส่วนนี้เอวิส่วนเฮปะเทียนถูจูก็เร่งเลยเนี่ยเอาก็ทำแบบนี้นังฮีซิร์ติตุทำแบบนี้ที่เอาฝักเวลา You should not be separated even for a Bible study. ปะเทียนทุซิร์ตุปุ่ยนังนี่อิรินเชนตุรุ่นนี่แล้ว Because devil will teach you something and devil will teach you something, and together you come home and you don't agree on one single thing, and that's the very disturbance of the family. เซตันชวนเละแล้วมาปะคัตเสียตีรึงเละแล้วมาปะคัตเสียตีรึงอินโลกันตุนหุ่นชวนอินนี่โดนหลบมันนี่อินทุยมุดอนหลบมันนี่ You know what Bible says? When two are gathered, ไบเบิลชวนมีปัญหาอันโลกันตุนิน when two people come together, มีปัญหาอันอมตุนเฮียน there is a unity. ชุดชวนอินเริ่มนะลุงรัวนะเอา And มัน the word together means symphony. ชูมีกัลคมนะองคมนะลุงรัวนะชวนอินลิมนะเอามันนี่ You know what symphony is? ชวนลิมนะจูอินเฟรม When many musical instruments play together, there is a symphony together. มิวสิกตั้งแต่กันเพลย์เฮียนินเอาโมยนะตักชัวกะชวนลิมนะโมยนะตักจุกันทัดทีนั่นเอง Different instruments make different sounds. instrument ข้ามี music จะชันคานจะชันโถมรดชัว But different sounds, when come together, they make a symphony. โถมจะชันรดกัลคมจวนโถมโมยตักรดชัว Napoleon, your taste will be different from Lindsay's taste.
Napoleon voi nia hian a tui ti zong chu nin chi in a tui ti zong ne nei nam don lo Your emotions will be different. I du zong ti po a du zong changin adam don ani. Maybe Napoleon, you will say, I don't want any spice on my rice or the curry. Voi nia hian chom me thak tak tak te ka du lo ti mai thei And a. maybe Lindsay would like to have more chili powder. Nin chi ro chuan mar cha thak tak tak te kha adu mai thei boka. Maybe you like hot and she likes cold. A chang chuan a lui du mai thei a ani chuan a phota du mai thei boka. When you go to a restaurant, you would say, I want some ice cream. And she says, I want some gulab jamun. Hotel vela, restaurant vela in Kalhuna, nang chuan ice cream ni du line, ani chuan gulab jamun na du mai thei boka. So let the ice cream and gulab jamun come together to make a symphony. Su chu tiang ang hun taka chuan, chu mi ice cream le gulab jamun chu local dun sila chu chuan thom moi tak ron chuan. Otherwise, right in the restaurant, dhusum dhusum starts, and it is called not symphony, but discord. Chu ni lo chuan, chu restaurant na chuan in suan na in hau na atheng nga, chu mi a chuan o thom moi tak ai chuan in thom moi lo tak ron chuan don ani. Do you know what discord is? Chu mi thom moi lo ka ti chu in three When one is playing B chord and the second one is playing A chord or C chord, B and C doesn't match, it is called discord. Kita ra hian aki chi sang sang oma A te B te E te om ta chu mi chi sang sang chu in per huna ari moi lo tau ron chok ka chu chu this con Exactly. So these are two principles I want to give to you. chu wang chuan tu na hian thil pani ka pe du Principle chu number one, keep God in the center of your marriage. chen pakhat na chuan pathian chu in le na alai per om ti ro la Principle number two, keep unity, bond together. apani na chuan in he in ne hi eng tik lai po in vong reng turin in mut in shitiam tom taka om thei na turin ka du bok And the last thing I would share and stop. ato pera ta na soi ka du chu Keep in mind that love is a crazy cycle. mangai na hi thil vir kan buang yen bulin chan na nei lo wa to om lo mani It's a cycle, but a crazy cycle. Only that obviously, if you are having a problem with your Samsung TV and go and consult an Onida manual, how will it work? Samsung TV in leya onida manual le na control it tum chon eng tinge akal theyang chuwang chuan he in le na hian khuang taka he in le nei kal thei na turin a control na pathian kha nei lo So marriage is God's product and only God's manual will help the marriage. chuwang chuan pathian in he in le nei asiam ani awangin pathian ta ani awangin anei tu pathian khi a manual atan hong theu Unfortunately, when marriages are struggling and failing, people don't use God's manual, but they use many other manuals. WhatsApp manual, Facebook manual, Achang chuan internet manual, and relative manual. And they go to their mother and father and others and say, "Uncle, I am in trouble, what to do?" And then you get all those suggestions, and that creates more problem than solution. in leina tam taka hian har sat na buai na alo omin pathian thu himi ten lalovin enge an lak ti chuan an ule nau te suggestion te an mani WhatsApp mangtin an thian te hian atagin internet mangin in leina ka siam that an tum thina And so I would suggest to you, please keep God's word in the center of your marriage, and you would be successful. chuwang chuan he in leina hi kru taka akal theina turin pathian kha alaya da ula he menual hi in mang thin ron nia Let me pray over you and let us bless you so that as you start your married life, establishing a unit of heaven on earth, you would be successful. And the Malachi says, I have united both of you together so that you would bring up godly offspring. May your marriage be successful. Malakia soyam chu Malakia chuanin pathian in he in leina hi Let's bow our head and pray unto the Lord. tong thai You might even stretch your hands towards this couple. an mani hi mal som turin in kutbo kha in lo phal thei ani Father, we are so grateful to you for this day. We are here to witness
this very auspicious occasion as a husband and wife and to establish a unit of heaven on this earth. We are so grateful, Lord, that you have a great plan for their lives. We saw from your word that they would have many choices in days to come, either to keep you in the center of their marriage or to pursue their own choices. Today we pray, Lord, that you would continue to be the center of their lives so that they would be successful. And from today on, there would not be two, but there would be one in everything. Devil will try to bring discord and disharmony. But we pray today, Lord, that in everything the symphony would just bring up godly and their voices to you. Thank you for every blessing you have showered upon your children. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless. Tuna chuanin he in nei na mang tu ti la he in nei na chung bua ve ve atangin mi palama atangin thu soi tu kan so manga chumi mi palama atanga thu soi na anei zo ve le me chana atangin kan so ngal bok do na ni te men phá sum te một điều này và tiếng là có bộ na ayu hoi cả ông ngay Julie của tu ông sa bảy hai Colossae thiên hai Colossae và tiếng là chúng sản có bộ đại thể phạm sa ông mà mình gặp thiên ông mình làm hạ giữ là thằng thiên ông lê sẽ amen thì thằng họ là cơ thôi yang là ông mai sư thui hai big yang là mà tiếng à thà xong thì thui hàng quay theo ba lồng không ta nang mi lo xong cái brand non mà vợ ông không ta nang mi lo cái bát tôm non thì thế thui hàng lá mà sức là khai na bị thì mà sẽ cái ni lo thêm sala hàng ô tôm ta bây à còn welcome còn đâu thì thế mà giữ là thui hàng là ngay thế anh cả suốt ta mang đi có xe tông mai rồi ni anh có chúng ta mang khơi qua ở bụi có xe mai rồi ni tri sa ta heka kanam na yaba ka Julie kutung na te ở bụi là nó khơi đi cho hun mol me long close e popo ka singing band long close ama ka director band long close ema ka professor band long close boi ya thum thai long close san san la omai na khu ti te mang le ta yul sa welcome speed of the la đưa nó lên là bé đã làm mà sự là từ san la kai thì phải ban là thơ ca thu yam la kai ta bi bui cung thì anh em đã xuất thằng bờ từ lòng Colossae bi bui hai no la thế lô thai thôi mai à pastor no Colossae thơ ca mau lăng lạc san vương no Colossae mục hệ ôm sự gặp tôi phục vụ một răng ôn vấn lên thái đề cloud thủy phải lên con hà sông thì ba đằng là thì cao ôn nọ Colossae aklu aksa nọ Colossae là với lột thái đông Colossae bấm là thì thế thơ cả thủy làm là ngay hạt tây yang là nó nung ngân sa coi hè nó đắp thái đông Colossae sang sala ngay là cứ thì thế hạt ta thắc cung hệ bộ cả monu gang tập benda thang là thắc cung số Colossae quy khó Colossae yam na ngan bác số sẽ sang salam mai na cứ thì thế thuyết là thơ là ngay bal thế phải là hệ các program đông long HGBF cả how to pastor no Colossae program 10 tháng là vẫn xoay đi thế alo leo hút na chairperson alo le no the speaker no ta alo le put of to ge hil Colossae bây giờ anh hút nốt thì tiếng là program Colossae setting là sai thì bấm là thì thế thơ cả và bây giờ thì làm ngay ban để phải ban là member site với số Colossae he na thung pui thai ban long Colossae GBF cả member với Colossae thung pui ban long Colossae sao là mai đã cứ thế thì làm thơ ngay ban để phải ban là để cả Julie kutung na long
pai pui kung mo pa pai pui kung ana mo nu pai pui kung pai langa hea rai pai hi am nong close te pai lang kalo thi usa pui ham nong close he engineer ro tha ban sak nong close nang mi lo hati ang na tha dan hodong a chang sala ông mai na cứ ti te ma se thơ ka thui ham la pai ba te dung khak ma la he ka degradation sai no he cái ngon đang sai thay mà đi tú xem tí thay mà đi thế mà mình nuôi sao là com money nó thơ cả một phần thì hàng nó ăn na hàng khi cả com thì mem hay khi cả com sông la nó có sẽ bay bằng dùng quỳ cái quỳ ni tiếp tục là bậc tỷ bằng dùng một tí đúng là ta hay cái decoration có sẽ thành thang là có cái thang là bây giờ sầm thay là cứ tí tê decoration sai bay xua có sẽ sáng salam mai là cứ đi tìm mà sự thơ cả thu yam là ngay để đừng khắc mà là mình nuôi sa khắc bay số có sẽ bay số có sẽ sáng là cái nuôi sáng là con mayu để nuôi sa khắc có sẽ quay lo có sẽ tiang là lung là tung sắp hoa có sẽ tiang là nên bul bui thay đâu có sẽ sáng salam con mai đi để mà sự thơ cả thu yam là ngay te phơi ban langa ram dang ben ka ko tha bang sa ya om kanina ben kalose te yang Australia ben kalose USA ben om kalose anu ko e pa ko e kamya ko kamna ko e nu sa ko lo kalose khu ton ko ban hai da khu mula ka bisan kalose hadi yang la kanamna ko ya ba hamla thanan ho dong kalose sa sala ko mai nami lo tiang la thanan ho lo mai ko ni tan mong yong mai ko ta cầm na ya va ka boi ko se phim nhau no mu rong cái mi lo zong then na kan pe thai na ni tore ban ben ka zong then na thoka kong pathian lo e nang mi ta ka bisa pat bai so ko se tho ka zong then na le da pi no se ti te tho ka thuyam la kai ba e deng khak ma la e long chair no ko se tak tak ta jibe ko se mo man pan zong mo man zong de tri sa ta thang he yo ho ve ngata thang pa ve ngata long chair close mang lại ta hơi thay nó thay nga bang cái MBC câu phần bên close thì phải là nga MCC câu phần bên close thì tiang là phải là nga CCC bên close kia bút thông na khan hill close gas hill close mambel jak hill close hạt tiang là vắt thay nam là hạt tiang là thiên cô là peseng ở close sa sa long mai na khứ ti te ông ấy sửa thơ cả thu yam lạc ngay để phải bằng bu ăn gặp thông cái bên mami ta he thì bậc khu khoa AC huyong om de tre sa ta bu ăn cái thông nó thế mà cô ta có tan vót li ti ma lo phu ang ta mon te thì lên bên ông tan li ti ma hati yang la bu ăn mami bay ham la aban thông tha ban hơn nó so close sa sala ko mai đi te phatu mấy số ông sẽ thơ cả thu yam lạc ngay để phải là ông ngồi lạc thơ thu yam lạc ngay ta thế sự cả phatu công thu sang là buồn ama bực na ama mi bực na ta tôi khăng là mình thông văn bật rồi nhỉ ta có lối sẽ tôi nó cũng sẽ tôi khăng là sa còn là gì thì te bé đã cắt sâu cắt sẹo he cái bên nó ông sẽ thuê thay công sẽ sáng salam mai nạp khứ is a cousin of Mr. Napoleon, and he just delivered a vote of thanks. So he thanked all of you for coming today, and the people who are involving in this program on each and everything. He said thank you. So now I would like to invite again from the girls' side to deliver a vote of thanks. May salamat ringin sung ko ayo to sa ito konsol ya. Napoleon Zewa asim kutuk na kathum thai bai bai suwa pathen ting ong mai sil thui ti ro bai bai ong sa bai bai ting ho se ong mai sil ka thui ti aban hin na amnu ampa ka rem atina na jului asim kutuk na saya phu kong cơ là pathen hai ko se tham hing hai ko se phu kong cơ là omang la sengin ko se te ka hatila
มันไทยที่จัลสละองค์ไว้ก็คือซึ่งประเทศดวงตามีผลที่องค์เราที่ขี้ดวงตาคัดละขี้กับผลกักละไปอย่างหวังละซึ่งที่นะยามนะใบครูเสนกทีนออกมาดีสาตาขี้อักคัดละองค์ในดวงสิ่งที่นะสุรุตุเทไทยที่ดวงบุญปุยไทยเฮ่กูเป็นจัลสละไปนี่นะทุยามละองค์ไว้สิ่งเป็นทุยามละไม่ตาเฮกาเวลาเงินสีเฮวาสักเอียนิพูลเลนนะอยู่ว่าละกุตุกนะคุเสงที่เสงถือว่านะอันบอยว่าหังโอลุนบุญตะลุโอมสลังตาถือว่านะอวัยอินคุยโคกุสักนะลงมายาอุปโลเสกมิงซึ่งที่เสงมิงตั้งตีละอินคุยโคกุสักนั่นเองมิงตั้งตีทุ่งตั้งตีละอุโคมดีที่ตรงที่เดอินคุยโคกุสักนะลงเขาตามายานินซีมายาเนโปเลียนมายาเอาวัตถุนะคัดขนาดเอาอมาตะที่ตรงที่เดนางากายาที่มุลาคัดเสริมคัดลงเขาตาเป็นลงพลุเสตุงปาเป็นลงพลุเสเทนเกอร์พอดีเต้ถุยามหลังไงแต่ส่วนน่ะอปทุมน่ะก็ว่าถุยามหลังไงตะบังเล่ที่ตาซึ่งเห็นกาสิกลังหากาองค์ไม่สิลก็ถุยละถุยเสียงหักละซึ่งเห็นกาเห็นกากระทุ่มไทยเบยสวยนี่สวยไก่นี่โลองค์ไม่แน่เบยยาองค์ไม่สิลก็ถุยเล็กไทยนู่นมึงแต่ลงประเทศเราซึ่งเห็นกาในโลที่ดีทั่วตัดนับเบยสวยประเทศเราอยู่แทนปีไงนี่แต่ไงอุปนักก็คือแต่ซึ่งซึ่งเห็นกาดีทั่วตัดนักลงนิโปเลียนแล้วนะเวลาเห็นสิกาไก่เราตักกระสุนละองค์มันนี่ที่กาโอ้ยชูบากาอาจิมกุตุกนาอักลูบยกับหิงนากุหุเวงครูเสสุขกุหุเวงครูเสสลัดองไงดันกุหุเวงครูเสก็องไงรู้มากมาน้องไงนั่นก็คือที่อภัยว่าก็หิสิงกับกุตุกนุ่งมายาอวัตไทยอวัตทึกนะบางเป็นครูอาสาเป็นมายาที่ซึ่งบุทุงอันทุงนั่นเป็นมายาที่หัวใช้นั่นมายาอาศัยลงอินนั่นมายาไม่ไทยตะบังนอกรู้เสบอยครีมิงเล่ครีอะมีอามันนะขันละดิ่งองที่แต่มิงนะจะมิงไทยนะนั่นคือไทยคนนี้ที่แต่สละองไม่นะคือมีที่แต่ที่ฮะบักไงอินคุยโคก็สักนะบอยสัวสิกเอาทำเทนยากังละครีเหตุประคัดละองสลังตาอะไรเรียครีองสลังตาครีเราอินคุยโคหมดเสกตาเดต้าอินคุยโคอยู่เทนละตะเล็กตะนานะองไม่ดีที่แต่ตัวมิงดงะดงบอยป้ายิสุคริสต์ลุงนั่นเองอินคุยขอเล่นก็ละองเสด็จเตถือแบบไงสิ่งที่กับลูกทางบอยสัวอุคัดกลูเสลูกเองwelcome ที่พูดคุยกันตูนไม่ไทยบอยพูดคุยตูนไม่ไทยที่ได้สัตว์ลูกทางบอยนั่นที่บอยสัวสละองไงนะคือที่เตวันนั้นคิดถือแบบไงสละองไงนะคือHe stood there from the girl's family side, and he also conveyed thankful words for all of you who came here today. And now the church is also would like to say a thank you to all of you. So I would like to invite our church elder, Upa Tungmangka, Tuna Long Tugu Say Turin and so on. Okay. Quy hàm là thằng thầy dễ mai hẹn đồ thay thì GDF mình là gì bây giờ thuyết thì cút bây từ tu bục bài thì lúc là thành hiện cả vì bây hè thành hình hay làประเทศไทยสิ่งกุตุกใส่แห่ลงพุยอันนึกกุงประคับลงโคอมติดแดดเธอกับที่ทำละคือไงที่เป็นหินะ GBF โลเอาไว้ที่นะครับกุตุกแห่เธอกับชายไทยสัวประเทศมิงก็คือบ้านที่ GBF เน้นบ้านทันไทยแชมเบลีเป็นหิเป็นหินกันแน่เธอกับกุตุกไทยรุ่งแต่แห่บนปางกะจุดเทนปีนะประเทศทางเน้นบ้านละฟุ่มติดแดดGBF พิษาจุลาอับลูกใบเต็งแน่
he ang tin hin ka tu jinu pui aksai he Napoleon ne pula hin si he ko hailama family aku sak kamsak na donga alon mai na yuthi na rai na tong mula rong sala asa na hila sedil sahate la boy palo jeng then na apik sangai di tingai khúc nơ na ji ben mi ngan ko tu sak na asang cấp na ngai sin thơ ka thủy sal sala ngai na được. Hallelujah, tungsan ingapa suna. Boy pa nam patchen longa tham pun hite khap la sung amla tom na. Hetdong Napoleon ne la ninsika suri boya. Nam patchen lo boy pa akong ibot hilan mo donga ningu santar tham then ko ko pause. Hallelujah, hin patchen terin khak mala all pe gamla. Hezwa hamla boy pan so then na. Sadi na ngai mom na terin khak mala boy pa cha na ko so then pe hinun san na. Ami kui kwa boy pan nak patchen te ka ga center la khute hing nam nam patchen ni te ko so then am prose chin tok long boy pan nak then so then pe ham la long chang ko mai ba terin ko na boy pan thơ ga o mai na tung sati boy pan thơ ga he cha bo sai si boy ko so te tham tu na ku ba boy pa he ga ko tham pai long close o ngai puna te mi ti boy pa te ka sa o tak sa pe nga nan pa the long so ten pe pung tak sa ham la boy pa seding na ngai mo ma te ko man na boy pa tra na te pe ko so ten pe den khuk mala e juwa banap ko break bai ham la la som tum se khat la na van so ten ten ba sa ha ton lo wa thon kum ji su tu mi te kham tu ba te ni. We have come to the real conclusion of the program, and we all are going to stand together and sing a hymn number 35. Maybe you may not have a hymn there with you, but please bear with us for the people who are singing. And the people who knows the song, please let's all sing together. La atop nan kan sabain kan dinga la number somtum pangana an sanga hemizo hian Reverend Baker in Malsom from China in Kanpun Kitokdoni. Shall we all stand together and Yesu Christ arena ba pathen ka nong pat na na simoi tha pra pol nei na long pun mo na ta heroi suban hana kun ke boy so jeglo dung sa ko on ku ho amen.
Nagrulag in evitu Mom tua serpiat Ani tu panik siti lawin Kataan cang-cang Eden dum chung apatiani Chung karma saraksan Kan patian khor khan lai reling Hi khorwa har asi e Nihin na amina ta Dilian ngan a tua chang Lom pi chiều na usi zoom luna Pi thịt na sung hi Anh noa mi kri vain chung khar Boy pani sar piak na se Kat chua đang hal piak tia na usi Ni hin na chung khar Kan unaw nu va cha Tha chua halin kha kan cham An chunga nam ma lom na tu Ni bangin tan dar gau Har nak le se fa an ton jana Nang ma bao chan nak he An dia kam ma zum mok lak in Nạc nun ngay gau na se Chan tung te in we lâu đốt na Bar plan in len ti na se Phân nu le fa pa tha na he Thật chua run pe gau na Vân lây chung ăn nun chung thia te a Nang ma ti sa nak he La rol chan na pum kom tu Nu varun si dar gau na Kat chua na hal piak tia na usi Ni hin na chung khar ter Asar mi na ta Patian ni a fatang mi Minung ni tenda la se Then say eden duma Ting rampai ten ang suva Butong kula adam Ma bừng say la om
lăng chém hi hâm la ai yêu em say cơ về lũy cho em có sao nó lòng say cũng ông ngài xa bật thêm mưa bật sam tôm he tiên he như va số lung na sắp an nếp na lòng một bờ bòn xe sức khâu na tông hi sức khô bê khi nó ra bán xe ôn cảm ơn của tôi là hi đừng ra tớ ra bờ xe ôn cảm giác xe lung na sắp xe rập nó ôm xe bê khi bờ xe lấy hàng hình na đông ôm thêm xe hình lung sáng lặng yêu thêm xe sam tôm he tiên he như va số lung na sắp an nếp na lòng một bờ bòn xe sức khâu na tông hi sức khô bê khi nó ra bán xe ôn cảm ơn của tôi là hi đừng ra tớ ra bờ xe ôn cảm giác xe na sắp xe rập na ôm xe bê khi bờ xe lấy hai